usathane usivukele bazalwane somvumela yini ngeke qha vukanini bandlabo aniboni zithana hlomanini zikhali zokukholwa ngosomandla sizonqobanya zikanuko yekihlazo bazalwane sesikhwele amahloniwo ziyaqedi balalethu bazalwane akusolicala lethu vukanini bandlabo aniboni zithana hlomanini zikhali zokukholwa ngosomandla sizonqobanya qhubekani qinisani bazalwane ningahlehli ngisho nakancane ningabheki ngasemuva bazalwane imanini isibindi vukanini bandlabo aniboni zithana hlomanini zikhali zokukholwa ngosomandla sizonqobanya. Indaba le itholakala kubani? Efesu chapter 6 verse 18. Kodwa masiqale laphana eqaleni ku-10. Itshela ukugqinagqinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Ngokuba sibambene nagazi nanyama, kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobu bumnyama nabawomoya bobubi emkhathini. Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifeze konke nime. Isho kanjalo isho kaNkulunkulu lithi elokugcina masihlome zonke izikhali zikaNkulunkulu ukuze siqine, masiqine enkosini nasemandleni enkosi amakhulu, sihlome zonke izikhali zikamoya ukuze sizoba namandla okulwisana nemimoya ekhona ela emkhathini, ngoba singeke sikwazi ukuyinqoba nokulwa nayo imimoya ela emkhathini. Lithi asibambananga nanyama nagazi ukuthi singaze sichithe igazi sibulale, kepha silwa nemimoya esemkhathini, njengoba kubonakala kulesi sikhathi esikhona esikuso, imimoya obumnyama emkhathini nokwenzeka kwezinto okukhona ukukhomba ukuthi imimoya efanele ukuthi singabazalwane silwe nayo, silwa ngayo nani na, ngokuhloma izikhali zikaNkulunkulu zonke ukuze sikwazi ukumelana namaqhinga kaSathane. Ngoba uSathane wenza amaqhinga njalo ukuthi sisabe, sifikele ukwesaba, sifikele ukuthuka, khona azokwazi ukusizuza asisebenzisele lezinto lezi afuna ukuthi simlandele ngazo. Kodwa lithi izwi laNkulunkulu lithi ngakho nihlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifeze konke nime. Sihlome lezi zikhali zikaNkulunkulu zonke ukuze sibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi, lapho ufikelwa khona ubunzima, kusuke kuwusuku olubi, lapho wehlelelwa khona izinto ezibucayi, kusuke kuwusuku olubi,
ozabalaza ngalo kuNkulunkulu ukuthi ungamuki nabo bubi uzabalaze ukuma enkosini ithi lapho seniqede konke senifeze konke nine sesizabalazile sathwala kanzima sahlasenyuka sagula sayenza ini sasinda sikwazi ukuma sisho ukuthi uNkulunkulu wasenzelani. Siyambonga uNkulunkulu ngoba usikhiphile usisizile. Sibonge amandla kaNkulunkulu asiphe wona ukuthi sikwazi ukuzabalaza. So noma sibangani noma sinani ukuthi okunye nokunye okuza phambili izwi likaNkulunkulu, okunye nokunye okuzayo ukwethemba uNkulunkulu nokuncika kuNkulunkulu ukuze asiphe amandla okuzabalaza nakulesikhathi esiphila kuso, kulesimo esiphila kuso se-South Africa eyilokho eyiko engalaleli uNkulunkulu, eshaya umthetho opposite noNkulunkulu. uNkulunkulu mathe kwenzakala kaso bona bathi benze ngaso. Siyabukela siyabheka ukuthi nje laba bamelene noNkulunkulu. So singabazalwane futhi sibe ukukhanya fanele sihambe emandleni kaNkulunkulu sikwazi siqonde ukufuna uNkulunkulu ukuze sibe namandla okuzabalaza usuku olu